Kristijan narkodiler, prodaje heroin u crkvi, u posjedstvu maloletnog, a heroin 30 km na volšeban način kod moje majke u kući. Kako? Zvoni devojčica na vrata, dobar dan, vi ste Mima, Kristijanova majka, da. Rekao mi je da vam dam ovo. I sad Keva uzima ovo, milice, šta vam je ovo? To je američki sistem, gledaj sad kako to ide. Zove se Mandrak, mađioničar ili David Copperfield. Ja uzmem ovo u ruku i kažem, stop, policija, značke, rotacije se uključava, trka. Šta imaš kod sebe? Šta ti je ovo? Stop, kolega zapiši, stavi na vrata ta lisice, kom osnovu? Moja majka, 17 km od crkve Svetoga Marka. Hapsi se sa nekim paketom u stanu. Žena ne zna dete koje je ušlo u stan, kao da se ogreje i donijela paket. Ona jedina kaže, Kristijan Golubović mi je rekao da u crkvi uzmem heroin, stavim u brushalter i odem 17 km kod njene majke da ga predam. A Kristijan sa svojim drugom tu na tom istom mjestu pali sveću u crkvi. Sada, kad vam ja to ispričam, to je... Suludo. Ne suludo, nego da vam uvredim inteligenciju sada. Vi kažete, čekaj bre, jeste vi, jel ti to nama izmišljaš priču? Koji je ovdje normalan? Eto. Ja prvi kažem. 48 minuta sam uhapšen i sedim u mom džipu na zadnjem sedištu, teatar policijski presto. Lezi dole, vidim, tresu im se ruke, čovjek da puca, u strahu je, ovake mu oči. On ne radi akciju, lezi dole, bre, bapovo, ne. On, lezi dole, vidim gotovo, koliko ti je nazad. Šta ja da uradim? Age uke, Krav Magom pada odmah kao sveća, ne može samo sa 30 kila, ja sam obučen da ga eliminišem, on je obučen da pokaže znaku i oni mučenici staće u šorcu, leži odmah na pod, kako vele, gotovo, pali smo i to tako ide. Nego ti je nova onda tužba za napad na službeno lice, onda dodatno. Pa ti ne znam, ne to, nego bolje, ako hapse. Razlika je, mene bi ubili. Zato ja nikad, mislim, prvo, ne osjećam se krivim. I nemam potrebe za reakcijom nasilnom. Čitao se, ja pričao si to. Ajde da ti legnem dole, da ti je satisfakcija kako ti hapsiš Kristijan. Ne to, nego za to lično, to što je bilo. Ne može kazna takva da bude, alo. Sedi bre, alo, sedi, ti si bre u životu čoveče imao više u torbi od mene u ono vreme roka, nego ovo bre što pričaju gluposti. Ja u Londonu bio u Pa nemoj zajebavati. Jedan čovjek snažan u Srbiji, pre mjesec dana mi kaže. Kaže, ja sad više imam u džepu nego s čime si ti pao. I kaže, evo sad da me nađu. Ne mogu dobijem, kaže, godinu dana. Glavni inspektor najviše imao ličnu upotrebu. A ja nemam veze i pazi, stojim i drug mi školski za volanom mog džipa i još jedan inspektor. I ovaj izađe napolje, oni ne znaju šta da rade sa mnom. Uhapšen, nemam ništa. Dečko, taj Vuković, što je pobedio u Maldivima, oni Subotica, Sombor ekipa. Dečko došao da mi drži teretanu u Beogradu, mi se dogovorimo, 5 teretana obiđemo to jutro. Ajmo u crkvu Svetog Marka, zapalimo sveću ocu. Majka kaže, hoćeš ti da dođeš da idem za Nemačku? Spakovala stvari, izvolio na vrata. Ona otvara da vidi sina i vidi ovo lipacno jedno narkomanče koja je rekla, ja sam maloletna, ja nemam, ja ne pušim, ne drogiram se. Kaže, on je meni rekao da ovu drogu donese njegovom majici. A šta da radi moja majka sa drogom? Da je prepakuju manje paketiće i prodaje u kaputu i sa ovim koferima na gotovstvu. Karta kupljena za ovo. Moja majka u zatvor,